restoranda. Dilimiz tuğlalarda restoranda. Toplumsun boysamamız, varız bol çabamız restoranda. Restoranda Gidelim ocağı savamız, evimiz makamamız restoranda. Restoranda Akıcı bayrekin, ağlamayrekin, Akili kalınama, Duhanda ayrakin restoranda. Restoranda Burada nasip olsun, dostlarla oynamasın, adayının bugün, komşular duymasın restoranda. Restoranda Amansın mı kalayık, aldı menen amandaşıp alalık. Esensin mi kalayık, aldı menen, esendeşip alalık. Otmandı, koşulan geçik men urmаттуу азиздар, aziz meymanдар жана басалар. Онакей бүгүн барыбызга малым болгондой, барыбызга белгилүү болгондой, Асынзан кызыбыздын кыз uzatı тоюна барыңыздар кош келипсиздер меймандар. Күйөө баланы хандар сыйлаган, күйөө баланы бектер сыйлаган деп айтылат. Ор келбесе ордубуздан ушундай бир сонун алакан чабалы, албетте Акун агабыз менен Кенже жекебиздин күйөө баласы Сагын мырзаны шаңды кол чабалары менен тосуп алалы, урматтуулар. Canım elden takır başkaça, gülgöndörü arutunluk taptaza. Seni suyum çın dilimden sadagam, menden bölük sağa yetkim jakpasa, jakpasa. Çok 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 seni berbeyim hiçkimge. Var çürüğümde bir deme, kızganamın seni canım başkadan. Görgüm gelbek men canımda başkadan, başkadan. Aşığamın canım senin özüne, tartınbastan sen karadın gözümü. Sürdün döndün söz tavalbay içimen, duramın men kelle albay özümü, özümü. Çok 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 seni berbeyim hiç kimge. Var çürüğümde bir deme, kızganamın seni canım başkadan.
Baktılуу bolgula, balalı çakalı bolgula, önü öskülü oğmeyin. Yağlamışsın dostları. Ayyaşınızdan mutlu olsun. Olcağlar hayda. Gül sana buruluyum sana. Kutlu olsun ağa geliniz. Salamasızlarmı canlı oturgan şeyde tuğunlar, akalar, yüğüler, tağalar, bölünür, jana dostlar. Şu vaktimizlerde böyle bugünkü kızızlardı toyuna, şu kızımın toyuna gelip çok vatanızdan herkes gittiğine gelmezdi, çok rahmat. Ben kalayım, şu kızım asılzam, kıyı olan sağın, karmaşkan kolunlar köylüklü olsun. Her daim elden aldı olup, elden sıylagan sый hurmatında bölünген жаштардан болыңдар, бактылуу болуңдар, өзүңөрдөн агары, өзүңөрдөн көгөргүлө. Алла Таала бар дайым жолуңарды ачык кылсын. Сапарыңар байсалдуу болсун турмушуңар. Çok rahmat, урматтуу Акын аке, мүмкүн болсо бир гана кабылгачылык берсеңиз. Бүгүн жалаң гана өзүңүзгө чакан инсандарды, тойгон уруктуу достарды тойго чакырдыңыз де. Ооба. Анан сиз сүйлөсөңүз эмне үчүн кол чабышкан жок дейм дагы.
урматтуу Акунаки, ардактуу меймандар, бул кол чалууларда болбой калды эмнеге дебейсиздерби? Анткени Акун агабыз мына ушул тойду канча күндөн бери күттү, урматтуулар. Анан ушул кол чалууларда болот беле. Акунаки, сиз мен менен кошо келсеңиз ага, жүрүңүз. Акунаки, сиз мен менен кошо келиңиз. Мен сизди азыр кайра башынан чакырам ага. Мына ошондо кирип барасыз ага, макулбу? Мына ушул жерде туруп туруңуз ага. Акунаки, элестетиңиз. Siz girip bana жатасыз. Sizdi görgөн жалпы конокторуңуз, досторуңуз, туугандарыңыз баарысы ордунан туруп, Акун бүгүнкү тоюң күйөө алан куттуу болсун деп биргеликте кол чаап атат. Ана көрөлүчү ага биргеликте, ары көрөлү ага. Ардактуу меймандар, кымбаттуу коноктор, бүгүнкү тойдун ээси асылдар кызыбыздын атасы, кенже апабыздын өмүрлүк жары Акунакибизге той куттуу болсун деген меймандар. Ардактуулар, телесебиз анткени бүгүн жалаң гана Акунакибиздин Кенже апабыздын жакшылыгын, кубанычын теңге бөлүшүп келген меймандардын баарысы ушул жерде турбайбы. Ардактуулар, телеарнасы билгисели, уруксатыңыздар менен анда биздин сыйлуу кудабыз Талды суу жергесинен келип колду куруп отурган кудабыз Сагын Геолабыздын атасы Талант акебизге микрофон узаталы. Той куттуу болсун. Bir sağlamalım. Sizler baktır her tane şu baktır oldular, baktır çeşeler. Silahan, kendimden silahan, yeniden sağlamalım. Otluyorlar, her tane şu deniz sonlar olsun. Asmanlar açık olsun. Zamanlar tınk olsun, her tane şöyle kötülüyor. Baktır oldu. Талды сулук сыйлуу кудалар агабызга той куттуу болсун деп алакан уруп койсоңуздар болот. Албетте күйөө балдар кошо. Чоң рахмат ардактуулар. Аябай сонун меймандары бүгүн чоң отуруңуздар. Анда биз Талант агабыз айтаралы, Талант ага жалпы 3 төбөлүк туугандарга 3 жолу ийилип Колдугум бар деп, колдугу уруп коелу келген меймандар колдугун Кудайга болсун деп алакан уруп койсоңуздар болот. Талант ага кеттик анда. Колдугум бар. Колдугум бар. Ошто 5 сотик жерибиз дагы бар. Bir porter, 2 traktör, 1 жеңил машинабыз дагы бар. Бишкектен той бүтөлү менен 2 квартира алабыз. Демек, кызыбыз аябай сонун жерге бара жатыптыр. Урматтуулар, кызыбызга бакыт талай кабак коелу. Уруксатыңыздар менен анда биз каалоо тилекти, жакшы бир сөздөрдү кайрадан апаларыбызга кезекти берели. Урматтуу сыйлуу апаларыбыз, албетте Асылзат кызыбыздын апасы Кенже апа бир кадам алдыга келип берсеңиз. Ал эми Сагын Геолабыздын апасы Айнус эже, сиздер да бир кадам алдыга келип берсеңиз. Сиздердин уулуңуздар аял затын сыйлаган, аял затын урматтаган, аял затын жакшы көргөн мыкты уул. Мына ошондуктан Сагын Геолабыңыздар, Сагын уулуңуздар апаларга деген гүлдү алып келген. Анда Сагын кел. Гүлдөрдү алып келели апаларга. Сагындын досу мен болгондо туруп кол чабат элем. Эгерде Сагындын досу мен болгондо. Tutanıp büyürdüm, o bolup çalındadım. Ardayım cızım cırgın, kaygıra bağımladım. Özümdü yıktı sözü, melimge batıp
kolun armap koysak bolot. Kata asqalı so dep aytылат. Asabatsın. Çoğaydın oldu debe, yaşlığın esneteyin, esimde duran talim. Emi, Sagın Mırza, biz üçtöbö jerigesi Violanı biraz sından ötkörüp koyuşumuz gerek. Biz daim ötkörüp gelemiz. Emi biz seni biraz sından koyuşumuz gerek. Bizim üçtöbödö Kalıbek degen kişini Kalı dep koyuşat. Al emi Kurmanbek degen kişini Kurri dep koyuşat. Al emi sen üçün Akun degen kişini kim dep koyuşat? Biraz kayın gösterdi oldu o Bizim üçtöbödö Kalıbek degen kişini Kalı dep koyuşat dedi mi? Kurmanbek degen kişini Kurri dep koyuşat. Hani sen üçün Akun degen kişini kim dep koyuşat? Aynata dep koyuşat Aynata dep koyuşat. Bravo Asabatsın. Mına uşun aynatan kutlu olsun. Андайым aynana деген söz оозуңан düşmesin деген ойдомун. Чоң рахмат кармашкан колуңар эч качан эсери берсин. Уруксатыңыздар менен анда биз асылда тоюбуз той кылгансына бар келебиз. Разычылык билдиребиз. Балам Сахынбек келин Асылзат бүгүнкү үйлөнүү тоюңа кут болсун. Бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, кармашкан колуңар бекер болуп, турмуш жолуңар байсалдуу болуп, биздин Талык суунун алдыңкы үй бүлөлөрүнөн болгула. Силерге ар дайым бакыт каалайм. Келечегиңер кең болсун. Жолуңар чыдыр болсун. Бактылуу болгула. Чоң рахмат, аябай мыкты калып демектер чаңырды. Уруксатыңыздар менен анда биз Асылзат кызыбыздын бактылуу апасы Кенже апабызга микрофон толкун узаталы. Урматтуулар, бүгүн Кенже апабыз бир тарабынан сүйүнүп турган болсо, экинчи тарабынан кубанычында чек жок. Бүгүн апабыз өз татынакай кызын турмуш жолуна узатып, бир аз да болсо ичи кайышып турган малы. Алтын кызыңыз барган жерден бактапсын, бактылуу талайлуу кыздардан болсун, ошол айылдын, ошол жерден үлүп адардын, када салтын бийик туткан кыз келиндерден болсун. Аба, кудалыңыздар түгөлүктүү болсун, эки жаштын ортосунда бекем көкөрө болуңуздар. Той куттуу болсун. Урматтуу залда отурган, биздин жакшылыгыбызды тең бөлүшөлү, бизге өбө ылдыйда жөлөк болоюн деген туугандарым, досторум, кудаларым, ага журтум, баарыңыздар ушул тойго куш келипсиздер. Бизди сыйлап келгениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн биздин эң кичинебиз, татынабыз, акылдуубуз Асылзатты ата журтуна, кайын журтуна, дагы бир журтуна узатып отурабыз. Ошол журтту Алла Тааланын жардамы менен ак жолдой болсун, ак жүзү болсун, ушул кызыбызды колун сураган сагын Виолабыз акылдуу болуп, ошол кызыбызды биз кандай көпөлөп чоңойтсок, кандай биз жакшы тилектерди, жакшы максаттарды бул кызыбызга арнап келсек, ошол максаттарды, улуу максаттарды андан ары да улап, бактылуу үй бүлөлөрдөн, ыймандуу үй бүлөлөрдөн, бири-бирине түшүнгөн үй бүлөлөрдөн болот деп мен буларга чоң
baktılуу bolууга алтындарым. Ömürün uzun bolsun. Özüңөрдөн önү өскүлө. Ошол жаңы түктөп жаткан конушуңа Алла Тааланын жардамы менен ак жолтой, ак жүздүү болсун. Sargaygan güzgü taladay sagыныч menden tarabay samalday çıptı basılım sagındım seni ayabay. Udalar, udagıylar, uğuldun görgülü urmatın, kızdındır görgülü kızmatın. Ayıldağı yer süygen, gürgün yandar süyüngen, ıntımaktı, ırıstı udalardan bolgula deydilen. 2 yaş baktılığı olsun. Ata tuğanı, tağaları, jeyinderi, bölülері, barыңыздар бүгінгі тойға hoş келіпсіздер. Тойлар құтты болсын. Сіздердің аңдымын ушундай жакшылык той бериңиздер. Анда уруксатыңыздар менен биз агалардан сөз кезегин баштасак. Урматтуу аталарым, тойго хош келипсиздер. Кимден баштайбыз, урматтуу агаларым? Ага келиңиз. Келиңиз ага. Урматтуу туугандар, мына бүгүн баардыгыбыз бактылуу күндө турабыз. Себеби дегенде бүгүн мына кызыбызды турмуш жолуна узатып атабыз. Бул деген турмушта эң бактылуу күндөрдүн бири. Булардын ушу каалаган максатына жетсин, тилеген тилегине жетсин, кайда жүрсө аман болуп, пешенеси ачылган берекелүү адамдардан болсун. İyilip ilkindүү olsun, suyunup suykundүү olsun, yüreklerine iman ornaşın, yollarında toskol olsun, Allah Teala özü koldasun. Daim şu armaşkan kolları üzülbey, baktılı, balalı çakalı olup, aldın bala asıp, arkasın mal basıp, baktılı turmuşta yaşasın. Vargan yerinden gelin baktap,
bala menen töölükö birge armaşkan kollar üzülbey töölükö birge olsun. Azamatsız ata, azamatsız. Hiç kimden jardım kütpöңүz. Demek jakşılap жооп hareket kılыңыз. Kopuzunu oynara. Ата, атыңыз ким? Nurmama. Ең тура таптыңыз ата. Бұл не деген бе? Не деген ақыл? Таппай қаламын деген ой келді да. Ата қаншаға шықтыңыз? 75. 74-ке шыққан әлі көрінесіз жоқ ата. 74-ке шыққан әлі көрінесіз. Ата сіздердің ұлаңыздарда сүйі болған ғой? Жоқ, biz Cemil Mesleği'nin lalağa şöyle bayrakçılar. Ағамы, сөйлешкен жоқсыздар ба да? Сөйлешкен емессіздер бе? Ben 10 yıl söyleşip durdum. Çallavat'ta 5 yıl söyleşip durdum. Anam gelgenden keyin 2 yıl söyleşip dur, ondan bir zorgun attım. Demek suyu ilgilendirme beni bant kurmayın ata ya. O tehlikeli varlık etmez suyu. Geçe giyinene fayda olmamı da oradayım. Çağın rahmat, hurmatlı atalarım, atamızga baktılık karılık kalayбыз. Aynen şunday şair jüre beremiz ata. Уланда hurmatlı ağalarım, дағы кеміңіздер сөйлеп бересіздер? Gelіңіз ата, бөлелерден дейді. Ата, gelіңіз. Алтын, Gencer, mına bugün Nagızda toyunu kırıdasınlar şu kızınar ağaca toy olsun. Bargan jerinden bak tapsın, karmaşan kolda eti görüp olup götürgen tündük. Sizler suyunuzdanganday, sizler samaganday. Kız bolsun, göğe olan sizlerge suyunduğunday büyümlü olsun. Eng negisi köşü baktılığı olsun. Бұл жақта айта тұрғаным жана талант Айнуса сіздер мына біздің жүз туған бөлөбүздүн келин кылып алып атыпсыздар. Мына ошо алып аткан келиниңиздер ак жолтой болсун. Сіздер дагы мына жакшы жерден, түптүү жерден куда күтүп кыз алып атасыңар. Ошо алган келиңер ак жолтой болсун. Сіздер каалагандай, сіздер ойлогондой келин чыксын. Ошондой эле бардыгыңыздарга ушу тойго келгендердин бардыгыңыздарды ушу ден соолук каалайм, бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, дайым ушундай тойдо жолугушуп туралы. Алла таалам жакшылыктардын жарчысы болуп жүрөрүн Алла таалам насип кылган болсун, а? Дайым жолугушуп тойго кабылдана берсин. Кызыңар бактылуу. Ай, чоң рахмат ата. Атыңыз ким? Кимдесиз? Тойчубек. Тойчубек ата. Сізге дағы Нұрмамат атам айтылдап, мага берген сұрадың Тойчубекке дағы бір сұро бер деді. Тұрап ата? Демек сіз үшін сұро. Ата, Қазақстан менен Қырғызстандың ортасындағы тоодо теке туып тұр улак кимдики? Түшүнбөдүм. Қазақстан менен Қырғызстандың ортасындағы тоодо зоодо теке туып тұр улак кимдики? Kimdiki ulak, kimdiki apa? Teke tuğup dur ulak kimdiki? Kazak bilen Kırgız'ın ortasındaki tuğulgan ulak ökönün nevresi olup da. Ay ata, teke tuğ ayıttı ata. Teke tuğ ayıttı ata ay. Gezekte apalarga vereli. Apalarga vereli, hurmatlı apalarım. Gelin sizler. Akın gence toyun kuyuyorlar mene kızım toy kutlu olsun. Kızım vargan yerden baktapsın, baktılık olsun, balalı çakalı ölürsün. Var olsun, bir olsun, bay olsun. Aratkan eşitlerin tıkkaları beken olsun. Bay saldığı çok. Aldına verdeyi singdim. Artık kamçı saldırma. Atana ne ala kaldırma. Engitip kamçı saldırma. Enenge ne ala kaldırma. Aldına verdeyin aldın kuyu bulur. El sıyımıktana suyun kimin kızıken, akın baydın kızıken, akın alayla, tampın dalayla çıkan aldığınızda da uyu bilörlerden bolgul aldığına getenler. Baktılı olgula, kalalı çakalın ömrüne uzun var, 100 yaş versin. Azamat Saba. Söyleyişler mi, koşulasılar mı? Gelin Saba. Akın menen gece, kızınar kutlu olsun, kızınar baban birden baktarsın, nasıl da akına
болсын, өзіңнің асыл болың болың. Барған жеріңе бақытлы болың. Қармашқан болған ешқашан üzülбесін. Балалы чақалы болыңдар. Қайнатаңды, қайнелеріңді сыйлаған, ақыл естіманды, әкелеңе нәләп келтірмеген ақылды, заттың келін болың. Қалғаныңыздар қосыласыздар эми, ичиңизден ниет кылыңыздар. Албетте той куттук болсун деп, тойга алып келген конверттерди бериңиздер. Кана. Ügülüm var baktığımın, bul menin gotodoy baktım. Jubayım balam can kızım, baylığım surap tapkanım. Ul kızlarım geregimsin, Yaratkandan belegimsin. Bakıt ömür dilep gelem, dilep gelem. Siler barda, siler barda, siler barda, yaşay verem. Daim estep tolgonomun, siler üçün oylonomun. Ömür diley maksat kılıp, jakşı gündür göp bolorun. Bu kızlarım gereginsin, Yaratkandan belegimsin. Bakıt ömür dilep gelem, dilep gelem. Siler barda, siler barda, siler barda, yaşay verem. Balama konsun kut bakıt, urpağım gele dolantıp. Mekendi süyüm ildetip, el cerdi cürsün kubantıp. Ul kızlarım geregimsin, En son gerekli resimlerim var. Dayansızlı, dayanıklı olsan anda, kağa gittik anda. Hey! Hey kağa! Hey! Kağalar aynasın! Apamın o belek sizge bolsun, üstüdeki belek sizge bolsun, üstüdekisini alınız, asamaz. Aleni tağamın o belek sizge bolsun, ayavay sonun manayla gelgeniniz için anan çıkkirine de koyun. Assalamu alaikum. Bugünkü hak toyga gelip oturgan jalpı meymanlar, Cenab-ı Kudalar, dağlar, jalpılar şu işte ölüp durganlar. Buna bugün şu hak toyda barına şu alakan jayıp atağı şu 2 yaşka jakşı kalıtını aytayın dep kelip oturasınlar. Şu İlahi şabalardan ошол tilegen batanlar, bergen batanlar ошо баарды кабыл болсун.
Bana şu 2 yaşka kalarım şu ömür boyu baktulu oldular. Hiç vakti zamanı görmüyor, buluşu, el katarı, tutum bulatı, şu elin biri olup çıkıyor. Cenab-ı şu iki kuda, tüyerip diyor, kudalardan olurlar. Anam ayrıkça aytarım, akın, gencencen, sizler buna bugün ayağı jakşı günde turasınlar. Bir jağı kızınar konulardan getip tolkundan tursunlar. İkinci jağı Atene'nin en çok başka milleti oşu kızını bağıp çoğaytı beyezige jetkirip akırımına konalgasına kondurayın dep oturasınlar. Mına şunday kızı tarbiyalap ösürgen sizlerge çoğun rahmat. Hiç vaqtda şu daima şunday jaş koygan diyorum. Jalpı barınızdan üylerimizde de şunday jaşlıklar bolarız. Azamat zata var bolunuz, köp yaşаңыз. Улантабыздағы емеңіздер сөйлесіздер. Келіңіздер. Assalamu alaikum qadrli qonaqlar. Şu tarafa hoş geldiklerimi, varlıklarımın cüzülüdür, cılmayın kımanay yatırasılar. Bundan arızalı kurşun koyuluyor, cüzülür, cılmayı gitmesin. Aklım bence. Adam baktığılık bizge öğretken. Adım kıçılerden baktığına şu turulan gözümden önünden sizlerle en baktığılık bilgen var diye öyleyim. Şu kızımız bargan yerine bakta, geleceğin gen olup, koşa yerine kaçan yüklü olsun. Allah Teala'nın bilgen maksatlarına yetkisidir. Hiç kaçan eşlerden kim olmayı, baktılı Teala'yı özelleşsin. Bağrına çın diye çocuk, bu da büyük bir demanı yapalım. Assalamu alaikum bugünkü toyga kelген mehmanдар. Eң birinchi o'sha aql menen genjeni siylab urmatlab kelgen ушул жерде отургандардын бардыгына ден соолук каалайм. Акым genje өзүңөргө ден соолук каалайм. Улуңардын урматын көргөнү, кызыңардын кызматын көргөнү үй бала кут болсун. Анан калган ушул жерде акымды genjeni siylap kelген мына туугандар бардыңарга ден соолук. Силердин үйүңөрдө дагы ушундай оол тою, кыз тою, сүннөт тойлор болсун. Дайым туугандар жакшылыкта жолугуша берет. 2 жаш бактылуу болсун. Аталары менен калганыңыздар кошкансыздар, биз апаларга өтөлү уруксатыңыздар менен. Келиң сага. Assalamu alaikum. Hurmatlı toyun katılımcıları. Bakın bizde kendi teyze büyük oyunuzda kutlu olsun. Büyüğala olsun, kudak olsun. Koyunuzda koyulansın. Aslında böyle şu bargan yerden bakta büyüğalanın baklı olsun. Yolları daim açık olsun. Çok iyiliklerge jetken bарлы сыйлыктан өлөөр болсун, бактылуу болсун. Кезекте апаларга берели, урматтуу апаларым, эми келиңиздер. Assalamu alaikum бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Бардыгыңарды бүгүнкү кутмандык менен куттуктайм. Акын genje мына көпүрөк күчүңөрдү турмуш деген чоң сапарга узатып атасыңар. Узатып жаткан бала кайра мен өзүм окуучу 5-класстан баштап өзүм тарбиялаганмын. Жакшы эле бала тарбиялаганмын. Асылзат ошол жерде бактылуу болсун, өзүнөн өнү өссүн. Биздин айылдын жакшы келиндеринин катарын толуктаган gelin olsun, gelin emес ошол үйгө kızday kızmat kılgan. Kaynesi менен kaynatasını kızday sıylagan gelin olsun dep tileyim. Özüңөр daima aman bolgula, balдарыңар daim baktıl olsun. Balanın baktısı degen bu, ata-enenin baktısı eкен да ойлонуп отурсам. Балдар бактылуу болсун баардыгы. Тойңар тойго улансın. Rahmat. Чоң рахмат, уруксатыңыздар менен. Макул апа, макул. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү 2 жаштын махабат байрамына келген меймандар. Баарыңыздар куш келипсиздер. Мен не демекчимин? Акын genje бүгүнкү өзүң айткандай кичинекей
kızыңardын turmuş yoluna uzatasınlar. 2 yaş baktılуу bolgular, balалуу чакалуу болгуlar. Ömrüңөр uzun bolsun, örüşüңөр жайык болsun. Зоболоңор бийик болsun, макталаңар улук болsun. Кармашкан колуңар дайыма түбөлүккө бирге болsun. Кимдин кызы, кимдин уулу дегендей, жакшы үй бүлөлөрдөн болуп, ата-энелерди сыйлаган, келген конокторду үйүңөргө дегеле ким барса, ошолорду сый урматка кылган жаш үй бүлөлөрдөн болгула. Кармашкан колуңар эч качан арылбасын. Балалуу чакалуу болгула. Дагы бир жолу бактылуу болгула. Жан рахмат апаге бул белексиз урматыңыз. Кудалар бардыгыңыздардын бүгүнкү кутман кечиңиздер менен мынакей бүгүн жерде эже убакыт туткан куш экен кечээ эле кичинекей кыз деле бүгүн мынакей турмуш жолуна узатып атасыздар. Күйөө баланын гүлү бергиче, гүлүн кызга бергиче ошо кичине кезиндеги күндөн баштап азыркы күнгө чейинки мезгилин элестетип чыктым да. Кичинесинен эле биздин сиңдибиз аябагандай акыл карача, сезимтал кыз эле. Андан кийин мына мектепти дагы аябагандай жакшы балдар менен бүтүп, бюджеттик системада медакадемияга өтүп, азыр мына элге кызмат кылуунун астында, кудаларга кызмат кылуунун астында турат. Эчебиз менен жездебиз дагы айылыбыздын сыймыктуу мугалим адамдары өздөрүнүн элдин эле балдарын тарбиялаусунан өздөрүнүн балдарын дагы бактылуу балалыкта чоңойтуп, баардыгына жогорку билим берип, ушул элдин кызматына жөнөтүп жатышат. Ушул кызын дагы баардык балдарын бактылуу балалыкта чоңойтушту. Ушул бүгүн аябагандай толкундуулорго толуу күн. Асылзат күйөөла ушул турмуш жолуна аттанарда силерге кааларыбыз керегиңер тең болсун, терезеңер тең болсун. Ылайым ушул бактылуу жаштардын катарын толуктап, турмуш деген өтөндө эч качан жеңилбей, кыйынчылыктарга сынбай жашаш үчүн бириңерди колдоп, коргоп, бир кайыктын эки калагындай болуп, алдыга ынтымактуу жылышыңарды каалайм. Кызыке мурус тешигиң, кут болсун ачкан эшигиң, туурумда улар уялап, термесин арча бешигиң. Аябай керемет калуу тилекти дармап өттүңүз. Мы приехали из Казахстана, чтобы поздравить вас с этим замечательным днем. Самое главное, желаю всем присутствующим здоровья, собираться только по хорошим поводам, чтобы дети ваши жили долго и счастливо. Жаным күлайна, кешегіде күн қайда, үсті басасақ көңіліңе ұнайма. Жаным күлайна, кешегіде күн қайда, үсті басасақ көңіліңе ұнайма. Білу керек мұндайда, біле жаным күлайна. Жаным күлайна, кешегіде күн қайда, үсті басасақ көңіліңе ұнайма. Жаным күлайна, кешегіде күн қайда, үсті басасақ көңіліңе ұнайма. Білу керек мұндайда, біле жаным күлайда. Урматтуу туугандар, каналыма катталып кетиңиздер. Подписацияны басып, коңгурону басып коюңуздар. Рахмат. Ушул гүл сиздерге. Гүлдө өсүңүздөр, гүлдө жайнаңыздар. Рахмат. Şu geldiğin özünüzde kutlu olsun, toyunlar kutlu olsun, niyet bala baktılı olsun. Uşulardı tarkasıların desi olunar olsun. Ardayım şu geleseniz gelmiyor, uşuların kızdan kızıma, kuğudan vurmak yok. Sıylı atene olup duruyorlar. Bal paygamber bıçağı, maksakal babular. Vardı şu konuktur, toyuna gelen konukturga var. Rahmat. Sağın oğlum, asılzat gelinin serge birinçiden ben soğulup kalayım. Şu baskan durmuş yollar baysallığı olsun. Balalı çakalı olu önü ösün. Atinin edin yolun yolluğun aldığını daşlardan olgular. Sana oyun altınlarım. Ayrıca Umutbek, Akon, Gece, şu iki kala
эки жака тең сый урматтуу силердин сыйга бөлөгөн акылестүү жигиттерден уулдардан кыздардан болсун. Силердин кызыңар бизге келиндик кызматын аткарып ошол жерден өнүп өсүп суудай сиңип таштай катсын. Ушул уулубуз силерге өз балаңардай болуп ордуңарды колдон жеңилиңерди жерден алсын. Ушул силердин бүгүнкү тоюңар кут болсун. Тоюңар кут болсун. Айымса ушу балаң менен келинин урмасына бөлөнүп бактылуу кайната кайнене болушуңарга мен тилектешмин. Келиңиз апа, жыйынтыктайлы. Сіздер ушул отырған келиптер ушу 2 жаштын шикосу менен чогулуп не дейсиз, 2 жаш бактылуу болсун, өздөрүнүн агарып көбөсүн эки акты сыйлаган жакшы жашадар болушуна биз тилектешпиз. Калганыңыздар кошуласыздар, буюрса чоң тойдо кенен сүйлөйсүздөр. Анан мен апабыздан сурадым, апа Gerçekten gelgen sıylı mehmanlardan biçi ecilerinde çıtkence geldiniz mi desem ova şoning degen ecen şoning ecen şoning turayttan bulunca oşa ecen kayda buna ecen siz okşayız ecen basınızdı şu kıymıldap aldınız da apa azdır apa bu nedeni ıskaça bilep koyuşursak kudalarının adından bol da apa dayansız mı? Gettik apa cülümüze ay kudalar olacak Apamızın ayamay sonu bir için buna benekli ben apama verdim gelip durar asamazsız apa. Bu kuş sonu biletir baysız apa. Anan apamın 36 dişinin arasından 6 dişi altın eken oşa altın dişi için buna veresiz geldim apa. Belek kurdu olsun apa. Asamazsız. Anan apamın sonun göylüğü için buna benekli geldim gelip durar apama. Sonun göylüğümüz için apa. Asamazsız apa, asamazsız. Bunca vaktimiz var, onca kışkıdan жатқан сподайım. Anan apamın moynundağı ayamay sonun sep çıkası için bunu belekti apama vergin gelip durады. Anan tabi karab görsem hiç kimde yok. Söygönü apam tağınıp gelip dur, oşa söygön için bunu belekti vergin gelip durады. Buna ki apam. Asamazsız. Apa aytayım var. Kudalarga деген белектин баардыгын сизге бердим, сиз өзүңүз эми бөлүштүрүп берип коесуз. Макул барбы? Kudalarga деген белектин баардыгын сизге бердим, сиз өзүңүз бөлүштүрүп коесуз. Чоң рахмат, сиздерге уруксатты берели. Орун албай койсоңуздар да болот. Биз сиздер менен буюрса бий баштайбыз, ортодо бийлейсиздер. Kaçan ümitim bile baldın Jürök erkin sen bütün Bir özüngö Jolukkanга bir jolu emes taqdırga min rahmat Bizdi koşkon ömür boyu Oşol beypil tün üçün Ben ömür
kişi özüne. Kömülde gidip jürek tolkup kölküldödüm, ködönüme sıyvadım. Baktırı valla, balalı çakalı valla, önü öskülü, oğum yiyin. Burgulamam evi sanatta gönül burgula. Oy kaldım tamakta koya turgula, içine tökmöge gönül burgula. Uşaktı koya turgalada bizde uğluna gönül burgula. İki yaştım akdoyu ulanıp geçsin degender, kana bir alakan oldum urgulan. Hamdan ardakta aytam salandığına, bugün gün alaydın elin aman mı? Desem hiç kim kol çapbayt, bular uyattılığı adamdı. Cürgünü aytam salandı da cürgündün elin aman mı? Hoş kolda turgula konuşcan gelgen balandı.
Talpını aykam salandın anda taldı suluklar aman be. Uşundip kolda pulgulan ataya gelgen balandı. Eki yaştı kutlukta bugün taşlap geldik kadamdı. Muna taldı suunun caşları bugün camanın aytpayım caşıram da jakşısı maktayım aşıram. Aldın argan geldim ben uşul klastaşlardın atından. Emi klastaşlarga tögölü. Bu klastaş bolo demez bir ömürdün önögü. Girip ırdap bergin dep kaldın emi kimisi kıyın ekenin ake kıstırmayla gölü. Hemin alacak olsun tamaşan alakındık gepke jaraşa. Uşul sıymık degende dosum var. Sıymıktan bolson üçö var. Barısından ırdayla çoğulgan uşul bul jerge. Tarısından ırdayla sagın degen dosumuz. Bugün el çoğultup batalıp eldin uğlum atalıp. Jurt çoğultup batalıp jurttun uğlum atalıp. Gördüler uşul dostlarım salıp getip çatışar. Salınış olup bir öler alıp getip çatışar. Burada meynette gelgen akçadan ağadan için açışar. Uşul talantтай olgun ağam var bugün çüröktöy kızın karaça. Uzatıp жатқан kulağa Akундай oy, akундай olgun ağam var. Akunaga kaydasız özümüz köngürdayla. Aktoy vergen uşunday gezimiz kengürdayla. Tağılayın ağabız bolboso talantтай olgun Ayşatam. Sagınдай olgun balana östürgönün ırdayla. Erezegen uşuntip jetkirgenin ırdayla. Bul sagın dosum azamat karabayır kazanat. Öydü karmak uçursan ördök almay kazalat. Kanatın kanga tiygizbey kazalsa da tazalat. Görgöndü göngül jaşarat. Tağılayın can dosum seni jarattan özü kol dosum. Jamanlık degen bol dosum Kudayım iştin on dosum. Ayaş benim buyursa bakta alaydı ağlayımın. Şatman aydı ağlayımın. Çokusuna çıktıla dosum çoğulgan vakit ağlaydım. Maksat be sıymıktaydır dostlarım uşul var ele. Hurmat be sıymıktay dağır dosum var ele. Negizin alaylık 98'ler jürgön jeri şahede. Dostlarım bular 30'da jaşı jetse de dağı can düğmeleri jaş okşayt. Jarımızı sakalcan bulardın jarımızı mas okşayt. Emi kağılayın kurdaşlar aman bolup canılar sizlerden de buyursa toğday olsun bağlar. Tamadan avam gevaytda uzar devir beycaninin kıskırağır da devaytda. Emin kaldan kapkan gep bolsa kalaykan hep bolsa men vakıttın albayım bugün uçurumenen sayrayım. Etişip türe vergiler uşul egizde ekin ardağım. Жақшылық жамдап жүрсекен қырғыздың әрбір балдарын. Қағылайын сағыным сенің тобыл болсын салмағың. Қағылайын туғандар жүргеніңер той болсын. Баққаның асыл ой болсын. Барыңардың үйіңді халқым жақшылық деген мол болсын. Akındık bolun ırınız, akçanız deka düştü alınız. Sıymık! Sıymık! Abdüman'a bak ya, geliniz. Şu an benim Turgut Sudalar'ın şu көкірек күчігі болған кенже қызымның көлемде қанша ватқанынан өте сыйлықтанан мың жерде құдалар болдылар. Жастарымыз қарласқан қолдары үзілмесін, бақытлы болсын. Burhan Beyciğimiz, geliniz. Tutmalı uçak kişimizden menen kımbatlı şu bizim
Ulu Kudağımız Omor menen Gence'nin kızının toyuna gelgen konuklar. Bugün Omor Kudağı menen Kenji Kudağı eden köpten beri tilegen, oylogon maksatların biri işe aşıp kız uzatуу demek görüpler. Uşul Kudağın jana Kudağın kanday öylerde uşulukta okutup, kanday öylerde uşulukta saygısıға şolgan Allah tarap kabul kılsın. Жараткан тилиңерди максатыңа аткарганыңыз дайыма кабыл кылсын. Асылым ошол жерде ата энеңдин, тууган уруктардын, агаларыңдын, жеңелериңдин, эжелериңдин асылымы болсоң, эми сен сагындын асылымы бол. Ошол айылдын асылымы бол кызым. Ошол эмгегиң менен белгилүү болгон асылым бол. Тегине дайыма бар бол кызым, алганың менен тең кары. Кандай ойлорду жүрсөң ошондон Алла таала кабыл кылсын. Alay cergesinde, alay elinde daima toy olsun, şan olsun, tırştık olsun. Rahmat. Bol çavlar. Замансыз урматтуу кудаң ичи. Анда биз коллегалар жамаатка берели, ар бир кесип ардактуу деп айтылат. Мугалим бул мөмөлүү тарап деп айтылат. Урматтуу мугалимдер жамаат эс алуу, күнүңүздөр жакшы өтүп аткан болсо, бүгүн сонун бир тойго келип отурасыздар. Уруксатыңыздар менен анда биздин директор эжекебиз, Назгүл эжекебиз келген болсо, ошол эжекебизден баштайлы. Урматтуу Назгүл эжеке, тойго кош келипсиз. Урматтуу коноктор, кушпак кутман кечиңиздер менен, урматтуу эже агай, сиздер көбүрөөк күчүңүздөр, кенжетай кызыңыздарды бүгүн узап жатасыздар. Асылзат кызыбыз барган жеринен бактап, бактылуу кыздардан болсун. Биздин көз алдыбызда чоңойгон кыз мына бойго жетип, турмуш жолуна узаганы турат. Ар дайым күйөө бала өкө бактылуу болуп, биздин үчтөөнүн кызы дегендей, зоолосу бийик врач, зоолосу атагы чыккан акылдуу жар болуп, озун өмүр сүрүшүнө биз жалпы коллектив тилектешпиз. Тоюңуздар кут болсун. Азаматсыздар, урматтуу эжекелер, калганыңыздар кошуласыздарбы? Эжекебиз сүйлөйт деп турат, келиңиз эжеке. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Акын ата, кенжеже, тоюңуздар кут болсун, күйөө бала кут болсун. Жалпы коллективдин атынан жана жеке өзүмдүн атынан куттуктайм. Асылзат барган жеринен бактап, Асылзат мектепте эң жакшы окуган, үлгүлүү, адептүү, имандуу, эң алдыңкы кыздардын бири эле. Барган жеринде дагы эң алдыңкы келин болот деп биз коллектив ишенебиз. Бактылуу бол кызым. Калганыңыздар кошуласыздар, урматтуу мугалимдер жамаат, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Дайым кайраңыздарда ушундай тойлор көп болсун. Анда алып келген белектерди арнайлы, орун албайлы буйрулса биз мугалимдер менен бий баштайбыз, бийлейбиз гана келебиз. Кандай жакшы деген чарма жалпыңыздар урматыңыздарга болсун.
Canımdı gördüm canardan, yürügüm nurdan jaralgan. Kızganıp vardı kadamdan, hiç kimge bir suyum. İzdegim aydan yıldızdan, özümdü taptım kırgızdan. Ayıktım suyu dartından, hiç kimge bir suyum. Kardan da menin appağım, aydan da soğuk aktanım. Ömrüdün izlep tapkanım, hiç kimge bir suyum. Жетпесін билік байлыққа, тарынбас елім тағдырға. Сен болсоң болды жанымда, ешкімге бір сүйімім. Орубас үшін көңілім, арнадым саға өмірім. Açılgan kızıl gül özüm,
Dört balalı var. Siyeden yaşanır. Kıyınçılığın birge basıp baktığı gündürler birge kurulmuşlar. Ömür boyu şu baktığı oldular. Hormatly konaklar, hoş gelipsizler. Barınızlarga çoğun rahmat. Uşunday atam men apamysıyla konak bolup ketkenleringizlerge çoğun rahmat. Kuyabalam sagın, singdim asılzat. Kalmaşkan bolňar hiç kaçan üzülmesin. Dünyadagi bardyk jakşylyktарды kalaýmyn. Hiç kaçan ödöde öbök, ılgıyda jölök, bir-biriňizdi ardaýym, koldop, kuwatlap, kanday moment bolbosun bir-biriňizge padешка berip жүрgüle. Eň главный baktyly bolla ata-eneleriňizdi sylagan jaşlardan bolgular. Будьте счастливы, здоровы и бесконечной любви и детям, и богатства. Вы сегодня самая красивая невеста. Будьте счастливы, бесконечной любви, дети. Здоровье, богатство. Çoğun rahmat. Nagima gel. Nagima gel. Ulantabız kalou tilekti. Ulantabız. Kırgızçaсын aytabız emiçe. Men sizdi жақсы көрөм. Ay sagın. Qaraçı. Tatınakay baldızın seni жақсы көрөm deyip. Gel Nagima. Nagima gel. Nagima. Jaşnakay kızdardı. Nagima erçisin. Bir tuğandar tokturalı. Nagima erçiyle. Kandayız onun he? Çizse men sizi жақсы көрөm деген kandayız onun? Egerde sagın men sen bolgondoçu janagı koldu çötökü salmakmın kulak çoydu деген нерседен кутулуп калмакмын да. Anca algısın geldi. Ana çizdim. Жақсы көргөн çizdim. Bana gel. Anday bana sonum. Çizdim bana. Nagima gel. Nagima. Dağı kimdi жақсы көрөsün? Asılzat amcim. Asılzat amcimdi deydi. Nagima. Dağı oylonçu. Dağı kimdi жақсы көрөsün? Kuyo Joldoş. Kuyo Joldoş'tan жақсы көрüp durmaydı. Kana Kuyo Joldoş. Sağ ol. Kuyo Joldoş kayda? Kuyo Joldoş var mı? Sağ ol. Kuyo Joldoş görünmedi koy. Kuyo Joldoş kayda? Kayda Kuyo Joldoş? Kana Kuyo Joldoş? Atın kim? Alo, Alo, yaxshimisan? ha, yaxshi. Tezlashib ketyapman. Xo'p. Alvan alvan güllaring alıp atrafingga nazarlar salıp mahallaga kelar eding musiqani qo'yib olib hali hamon yodimda qolgin deding yonimda Yorgana qurb emas, jaqin do'st, sirdosh, aqldosh.
Canım en kraldakan günümüz buna işe aşıp oturat. Aybay doğrulanıp bir yandan süydüm, bir yandan жүрегім сылда отырғанымыз болған. Өзі яғын şu құрып жатасың, bu da байлық емес, сыңа сүйі, түбөлік, қандай қаншылық болбосын, бір-біріңе де дайым қолдап, қуаттап, өндідөдіп, ындыда жөлік болып жүргілер. Бекем болса ол, балаларыңыз көп болсын, ата-енеңерді сыйлап, урматтап жүргілер. Чоң рахмат, қош келіпсіздер. Сөздерге біз жаштар қосыламыз, тілектесіміз. Болды, қосыласыздар. Сіздерге бір мүмкіншілік берейін бе? Мүмкіншілік берейін. Урматтылар, араңызда бойдақ жігіттер жоқ бұл? Болса қол көтеріп қойыңыздар. Мен де о жігітше. Азаматсыздар, татынақай қыздар, сұлу қыздар, бар болыңыздар. Рұқсатты береді сіздерге. 2 жашты құттықтап, естелік үшін құттық түсіп, қайтыңыздар. Zatayın жалпы келген қонақтарға разышылық кеп болсын. Урматтуу жалпы ушул жерде отурган кудалар, ушул жерде отурган жалпы коноктор, туугандарым, досторум, коллективим, баардыгыңыздарга ушул убактыңыздарды бөлүп тойго келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Мен ыраазымын. Тынчаман үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Мына ушундай эле ыраазычылык кеп Дарсыркон ээси, жакшылык ээси, той ээси, Асылзат кызыбыздын апасы Кенже апабызга берели. Келген конокторубузга ыраазычылык кеп болсун апа. Урматтуу биздин жакшылыгыбызды бөлүшкөн жакшыларым, сиздерге рахмат. Дайыма сиздер менен жакшылыктарды эле бөлүшүп жүрө берели. Урматтуу кудагыйлар, куш келипсиздер. Мындан ары дагы бири-бирибизди сыйлашкан, урматташкан кудагыйлардан болойлу. Сагын, Асылзат, ушул элдин батасы менен өзүңөрдөн агарып болоп, бактылуу өнүп өскөн үй-бүлөлөрдөн болду. Ардактуу меймандар, кымбаттуу коноктор, келиңиздер анда Акын агабыздын, Кенже апабыздын жайылган Дарсырконуна көрсөткөн сыйына кимде ким ыраазы болгон болсо, тоюбуздун аягында жүрөктөн чыгарып бир кол чаап коюңуздар. Биз ыраазыбыз туугандар. Буюрса баары жакшы, урматтуу Акыныге, Кенже апа келген меймандар, коноктор ыраазы. Алаканды жаялы, урматтуулар, барыбыз эми бата кылалы. Омин! Омин, урматтуу туугандар, достор, кудалар, ушул жерге келип, бүгүн Акындын тоюна келип отурган туугандар, ушу баардыгыбызды айдан аман сактасын, жылдан эсен сактасын, жаман ойдон сактасын, жабыркаган оорудан сактасын, тилсиз жоодон сактасын, тирешкен чуудан сактасын, ниети карадан сактасын, күлүп кирип күңүрөнүп чыккандан сактасын, дос болуп жүрүп кас болгондон сактасын. Башыңарга амандык берсин, жаш баланын күчкүсүн берсин, жаш эненин уйкусун берсин, азоонун арымын берсин, айлуу түндүн жарыгын берсин. Zoğluңur Kırgızdın alıp toğusunday olsun, çöpkön sayın jolуңар bolsun. Ömrüңөр uzun alaytın arçasınday olsun, işiңерде ийгилик bolsun, üy-бүлөңөрдө bakıp tağlay olsun. Allah Teala'da kançalık jakşılıklar bolsa, oşol jakşılıktardın bardığın silerge, birge, üy-бүлөгө, tuğan urukka, жаңы kudalarga, oşonun içinde 2 jaşka baktılуулuktu kaalayız. İşiңерде ийгилик, üy-бүлөңөрдө bakıp tağlay,
2 yaşka tüvelip baktılım. Amin Allah. Omin kılı. Ata gelin sana kanı şey alı. Omin kılalı. Omin. Amin. Kudayım şol. Ektaşka baktılılık. Genç olup. Falan çakalı. Kulaklarınızın ısık kudalardan bulur. Amin. Ardaқты meymanlar, kımmatlı konuklar. Bugün sizlerдің қызматыңыздарда мен алайдың қолыны бүлелі айналдырғаны қозанды Құланбек Жұмабекович болды. Жаңылмағанша мүдірілмеген тұяқ болғой. Анша мұншаңыздарға тұрамен сөйлеп алған болсын. Анша мұншаңыздарға берек бере алмай қалған болсын. Конкурс өтіп жатып тұрамен сұролдарды беріп қойған болсын. Барыңыздардан кешірім сұраймын құрматтылар. Кешірім қойыңыздар, екінші қайталанбайды. Ömrembo, gence, orun bağın puluna, omur versin oğluna, basın bağın puluna, baktısın versin kızına. Öz başına ırgatlık kalsın, übül ömürde bakıp dağday cırt olsun. Omin Allah. Omin Құрматты Ақын аке, құрматты Кенже апа аке, сіздерге чоң рахмат, менің талантымды сыйлап шақырғаныңыздар үшін терең разылық білгізем. Тойыңыздар тойға улансын. Ардақтылар еме, асыл бүгінгі асылсыз қызымыздың қыз ұзату тойында болып жатқан сал сана еме уланады. Тейшелі меймандар алып кетіңіздер. Құдалар, күйеуалдар, ата туған, таға туғандар, дос шақлар қалып кетсеңіздер болады. Мынау шүменен той бітті. Үйіңіздерге сенім ақ, жетіп алыңыздар. Чоң рахмат, құрматты Ақын аке, Кенже апа аке, бар болыңыздар. Asılzat kızımыздың kız ұзату тойындағы салт сана улана құрматтылар қызматта. Урматтуу туугандар, каналыма катталып кетиңиздер. Рахмат.